child. It's not. Li bajarê Stenbolê bi beşdariya ciwanên 75 welatan lûtkeya aştiya global ya navdewletî birêve çû. Ciwanên ku ji Herêma Kurdistanê jî hatibûn, bi ala Kurdistanê û kincên xwe yên netewî beşdarî lûtkeyê bûn. Şandeya ku ji Kurdistanê beşdarî lûtkeyê bû, derbarê aştî û rawestandina şaran de du proje pêşkêş kirin û gotar xwendin. Muhammed Mesih ciwanê Kurd ji Dihokê ku li ser navê Kurdistanê beşdarî lûtkeya li Stenbolê bû dibêje. Me behsa giringiya pêşmergeyên Kurdistanê kir. Ku li dijî Daişê şerekî bêhempa meşand û pişta wê anî xwarê. Û tu metirsî nehişt li nav xaka rojhilata navîn. Û em bangê dikin li hemû welatên cîhanê da aştiyê bikin û mafê Kurdan yên dewletbûnê jî binasin. Avrom وتارا خودم بحث کرد که چه آشتی و پیکوژیان هست لکردستانه و چند گرنگه او آشتی و پیکوژیانه نتویندن چاول لکردا بکن مخابن نهتانها لپارچندن لعراق لترکیه او آشتی امنا بینن لپیام ما جبو رای دارن ترکیه عراقی و همه جهان بجنه آشتی به پارزن هنگاه بنیم با آشتی بلا بزمن ادی دایکن بلا بزمن ادی به کرنوان بهنه کشتن Di lûtkeyê de li ser mijarên wek perwerdehiya aştiyê hem welatiya global bi hêzkirina civakê ya piştî Covid-19 pêşengên ciwan yên ji bo veguherîna civakî, tevlîbûna ciwanên nav siyasetê û çareseriya newekheviyan panel û gotar hatin xwendin. ئەوەی کە زۆ گرنگە بۆ ئێمە لێرە بەشداریمان هەیە بە پرۆژە کە پرۆژە عرضەکەین و هەروەها لە کاندیدە زۆر بەهێزەکانی بۆ وەرگرتنی مەدالیای ئاشتی ئەمساڵ کە وەکو گەنجێکی چالاک لە کۆمەڵگەکەی خۆیان ئیشی کردو بۆ بنیادنانی ئاشتی و هەروەها چالاکوانێکە لە بوارەکانی ژنان بێ یا مناڵان یاخۆت لە ئاشتی و لەبیرم نەچێ ئەمەوێت Ciwanên Kurdî yên ku bi ala Kurdistanê û kincên xwe yên netewî beşdarî lûtkeyê bûn dibêjin. Armanca vê lûtkê ew e ku boçûn û ramanê aştiyê di nava civakên cîhanê de belav bike. Ciwanên Kurd didin zanîn wan di vê lûtkeyê de behsa aştî û pêkbejiyana azad kiriye. Ya li Kurdistanê ku ji Tirkiye, Iraq û hemû cîhanê re bibe wek mînakekê, da ku jê سود وەرگرن. ئەش خەڵقی ئامادەمە تەنێ لە باکووری کوردستانی مەمەکردنی یەکتنەیە باشوور هەوە لە مێ باشوورێنن ئەوێ لەڤ جوانێت تێبژت هەر دەولەمەندکی دەت هاتنە لەڤ ji بەرکی ببن ji ber ki aşitî çê bikin û bibin denk em zê ji bo milletê xwe dixwazin bibin denk û armanca me viyaye yani konferanseke ziyatır nizîkey nûnerî sed dewletê de beşdar dibê ême ji ku nûnerî gencî Kurd hatûn بە گەنجی وڵاتانی تر بڵێن ئێمە گەنجانی کوردستان گەنجانی ئاشتی خوازین ئەمانە ئاشتی بەرقرار بێت لە سەرجەم وڵاتانی دنیا ئێمەش وەکو گەنجی کورد ئاشتی خوازین و ئاشتیمان ئەمانە ئاشتی لە سەرجەم وڵاتانی دنیا بچەسپێنێ. Ciwanên Kurd yên ku beşdarî lûtkeya aştiya global bûn ji ber beşdarî û projeyên amade kirine yên li ser aştiyê xelat wergirtin. Managing the Global Peace Summit in Kurdistan. Ev lûtkeya ku ji aliyê Global Peace Chime ve hatiye organizekirin bi navê lûtkeya aştiya Global 2020 di navbêhna 15 û 18 Cotmehê de li bajarê Stenbolê çû serî û derfetê de ciwanên cîhanê dakaribin projeyên xwe yên derbarê aştiyê de pêşkêş bikin û diwarê dîplomasî û zimanê aştiyane de xwe perwerde bikin. Konferansa zincirê aştiya global ya li Stenbolê bi dawî hat. Hefteyê 5 welatan beşdarî di navê de kir. Di nava hefteyê 5 welatan de ala Kurdistanê jî bilind bû. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.